nadakiwe ukwenza umsebenzi la ekhaya lo msebenzi awenzeki kahle uyasuka nalabo bangani bakhe abo6 abagcwelele yamoto bayandiza ngemoto bedakotshwa abafike bengene ngaphansi kwetruck bafa umlando wala ekhaya njalo makubuka amathuna kuloya muzi kuthiwa ingane zala ekhaya zafa kwenza umuzi kwathwalwa ngazo kushiwo abantu abade bedakiwe bengezile kulo msebenzi bezobukisa lapha ngaphandle insizwe iyaganwa engabe sonke siyavunula noma siyifakela imidansa lethu njengalanga umfowethu siyibophe ngenxoza la siyokweseka insizwe eganwayo sikhetha thina ukuzoma sisonke izandla la ngaphandle kukhona abantu abadala lapha abanofoti abangazi nokuthi maganwana kwenziwa njani ngoba bayihluphi ngokuyobuka behloniphe besekane nina insizwa zakithi lobalilana nobaba bami nobhuti bami abaneletha abadala kusukela namhlanje uma kukhona izinto ezenziwayo yesekanani andingi ukuthandana nidinga ukuvikela isigodi andingi ukuthandana nidinga ukuqeda lokhu kububula andingi ukuthi kube khona umuntu ofayo noma enilwa naye nidinga ukuthi nibe zinsizwa njengoba nihleli kanje ningavumi phakathi kwenu kungena abantu ongebona bendawo niyeke lokhu ukuthi wena unguwala uwokhipho line okubulawa kwabantu la nguwe otshela umuntu ole igoli uthi hayi ukhona ke namhlanje wozani nangu umelusi umuntu afe umuntu ngawe ula uma wake wakwenza lokho ke insizwa zakithi uNkulunkulu insizwe uyayixolela yezo babe uNkulunkulu indoda uyayixolela indoda hamba nifunda iBhayibheli uzothola ukuthi uNkulunkulu wena mhlawumbe wena usafela umuntu oyedwa ngebhadi uNkulunkulu wayithanda amadoda abulala abantu abawu3000 ngosuku olulodwa uNkulunkulu indoda uyayixolela hamba uyoba isihlahla esihle egcekeni okuyoba ushintsho kule ndawo uma uhlezi ukhalaza awukuyibuka ukuthi ukhalaza nje wena kade wenzani amakhansela ayalenzele lutho yenzezo zakithi amakhansela athuthukisa indawo hayi umuntu ikhansela lithuthukisa indawo hayi umuntu othuthukiswa ikhansela umuntu ozekhansela nafethu ikhansela ngicela ukwenza security ngicela usilandele inkampani ongasponsorisha senze security wenze security ugrade D uhambe uyocela into hendiyeni India likunika into upgrade uthi grade C grade B grade A ube uinspector uyithuthukisile ukuthuthuka wena nabo hayi ukuthi uzothi njalo wena makufika emaholo yini osenzela yona awunayo lento ophicha yini osenzela yona yini ke lokho kungeke kwenziwe ikhansela awukwenzi ngani wena lokho kungeke kwenziwe ikhansela awukwenzi ngani yabona so khona insizwa lapha ngakithi nami ngake ngaba ikhansela khona insizwa lapha ngakithi eyake yathi ngithatha umkayo ngiyise esibhedlela eTete ebusuku so ke ingicela ke ngoba sasizwana sesihamba ebedleleni sihamba ebedleleni umakoti wambona uyabintoza impela ufuna ukuqeda manje angithi ke mina abakithi abakoti aba30 ngikhona manje ngiyambuza lo bhebo wendoda ngoba lo mama ena 9 months wena athi umenjoya wedwa sekufuna mina ngalali manje ngoba nakho sezokuzingane uzokujabula wena futhi nakulokho hayi futhi uzokukhokhela cha ngibuza ukuthi sonke lesi sikhathi nje ubungakumbize ngani ukuthi wendoda ngoba ngivele ngizocela wena mase simhambisa niyabona into zakithi asibeni nomoya omuhle asihlonipheni abaholi asesekeni abaholi zibukisisa ngempela ikhona into oyenzayo wena ukuyithuthukisa unayo yini emqondweni into okufanele uyithuthukise ngayo ngaphambi kokuthi uyothi umunye umuntu akenzi lutho igama elikhulu ukuthi umuntu akenzi lutho mina nginensizwa abafana bami bawu8 so ke ngiyabuza ke lapha ngiseyikhansela mhlonishwa ngiyabuza bathi hayi wena wenzi lutho wena ngithi nalezi ingane izalwa ubani lezi ingane ngafika nazo emhlanganweni ngathi ake nima ngicela siqhumule usuku lomhlangano afika nabafana bami ngicela ukubuza phela okunye kwakusakasa afake papers ngathi nanisho banithi angenzi lutho nje uvela ukukhuluma igama elikhulu kangaka uthi angenzi lutho lezi ingane izalwa ubani niyabona ukuthi ukulikhulu kanjani lo gaba amanqoko wengane zakwethu akuvuleki inhliziyo ezinye izinto ezisivimbayo empilweni ilokuthi uhlezi wenyanyile uhlezi welubona iphutha uhlezi weluthi kubi ake sibukeni ngempela manje uanyanisi wonke umuntu la ngihamba khona umgalela ngoanyanisi uanyanisi ukwazi ukuhlala inyanga ezisithupha ungaboni isaka lika anyanisi limalini konje makhosazana 150 120 120 yini ubani uthi 120 indoda 120
Ba, liyazwa-ke bafowethu.